Grazie. とってもチャーミングな方で、本当にね、普段の生活もとってもチャーミングで、本当にご飯一緒に食べてもとっても楽しい方で、昨日はですね、クイーンさんの隣の隣、焼肉屋さんあるのご存知ですか？あの焼肉屋さんでもう本当にたっぷり端から端まで内臓系はね、イタリア人も食べないのでたっぷりいただいてですね、今日は元気に歌わせていただいております。ミディアムさんです。どうもどうぞ大きな拍手をよろしくお願いいたします。今日はどうもありがとうございました。E a te poco pensiero, a niente voglia, niente spera, caderete sempre a fianco a me. Si sicura che s'amore, come mi so sicura di te. Scrive sempre sta contenta, io non penso che te sola, hanno pensiero mi consola, che pensa solamente a me. Ah, più bella e tutte belle, e non è mai più bella di te. Ma se t'hanno masti suona, ma fai chiamare per te. Sarai per me. Grazie. Arrivato. Grazie. Miriam Scarcella